BPFनि MCLA देरहासार बसुमतारीनि आमोलाव PMAYG न'नि मुङाव गोबां जाख्ल'नाय सोराङाव फैदों। दासिमबो MCLAनि समाव लुनाय PMAYG न'आ आद्रा जानानै थाबाय। हाग्रा बंग्राजों साग्लोब जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव थांनाय 14 बोसोराव MCLA देरहासार बसुमतारीनि बियाबाव गोबां जाख्ल'नायनि अजद सफैदों। नोंथांमोना मोनथिगौदि थांनाय साननैसो सिगां MCLA देरहासार बसुमतारी बिथाङा आथिखालनि UPPL सरकारनि PMAYG न' लुनायखौ लानानै अपारेशन खालामबाय थानाय समावनो थांनाय सरकारनि आमोलाव थानाय समावनो गोबां PMAYG न' आरो गोबां थिखानि खामानियाव जाख्ल'नाय सोराङाव फैदों। BPFनि MCLA देरहासार बसुमतारी बिथाङा थारैनो थांनाय समाव गावनि समस्थियाव जाख्ल'नाय गैयै खामानि मावनो हादोंना? बिथाङा आथिखालाव UPPLनि खामानि मावनायखौ लानानै गोबां अपारेशन खालामगासिनो। बेखौ जों अपोजिशन दोलोनि गोख्रों खामानि होननानै जों गनायनांगोन। नाथाय बे समाव MCLA देरहासार बसुमतारीनि गोबां जाख्ल'नाय सोराङाव फैदों। MCLA देरहासारनि आमोलाव PMAYG न'आव 5,000 निफ्राय 6,000 रां लानायनि गोबां अजदखौ दिनै सालाकाथि नादांगारि BCDCनि सिङाव हेन'बिल गामिफोराव बेबायदिनो PMAYG न'आ आद्रा जानानै थानाया सोराङाव फैदों। নিজৰ সময়ত যিটো বনাইছিল এতিয়া চাওক ই নিজে আহি চাওক নিজে ক'ত আহিব কেতিয়াবা আহিছে তেৰা ছাৰ আপোনাৰ একদিন ইমান এই 15 বছৰ চৰকাৰ এইটো একদিনো অহা নাই চেয়াৰমেন আহিছে অহা নাই তেতিয়াহ'লে কোনে কি বনাইছে কেনেকুৱা কি ধৰণৰ বনাইছে এইটো ইহঁতেতো অহা নাই একদিন কিমান চনত আৰু 2017 এতিয়া কোনে বনাইছিল উকিল তেতিয়াতো চৰকাৰটো জানে কোন আছিল এই যে আমাৰ সঞ্জয় আছে চৰকাৰটো কোন আছিল এই যে আমাৰ ঘাগৰামা দেৰ চাৰিগিলা চৰকাৰ থকাৰ সময় এইগিলা চব আদ্ৰা হোৱা ঘৰ হয় না ঠিক আছে এতিয়া কি কৰি আছে সিহঁতক জানে আমাৰ চৰকাৰৰ ভিতৰত যিটো এনেকুৱা ঘৰ বনাই আছে না ইটাটো এইটো কিমান দিছে তিনিটা চাৰিটা দিব লাগে কিয় তিনিটা দিছে আমি কৈছিলোঁ উকিলকে ঘৰ বনাইতো আৰু সঞ্জয় তাতে এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হৈছে মানে BPFৰ আমোলত তিনিটা দিলেও একো নহয় এতিয়া আমি যে চাৰিটা দিছোঁ 10 ইঞ্চিটো চাৰিটা দিছে এতিয়াতো আমাৰতো 10 ইঞ্চি দিছে নহয় আমাক 10টো দিছে কিয় চাৰিটা হ'ব লাগে অলপ উৎসাহ হ'ব লাগিছিলে এতিয়া নিজৰ সময়ত নিজৰ BPFৰ চৰকাৰ থকা সময়ত বনোৱাতে তিনিটা ইটা দিছে না চব চলে আমাৰটা নহয় কোন আছিল আপোনাৰ ইয়াৰ মেম্বাৰটো ঘৰটো মংগল মুৰ্মুৰ চৰকাৰী ঘৰ হয় চৰকাৰী ঘৰ হয় কমপ্লিট হোৱা নাই হয় এইটো কিবা BCDC চেয়াৰমেন আছিলে সঞ্জয় আৰু কিবা আছিলে মেম্বাৰ আছিলে কান্দলনা চৰেন তেখেতে দায়িত্ব লৈ এইখিনি ঘৰ বনাই আছিলে 18-19 চনৰ ঘৰ হয় এইটো ঘৰটো ঢেৰাচাৰৰ সময়ৰ ঘৰটো হয় চৰকাৰী ঘৰবিলাক এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই আজিতো 22 চন কি সমষ্টি পৰে BCDCৰ নামটো কি BCDC নাদাংগিৰি সালাকাঠি সমষ্টি হয় সালাকাঠি সমষ্টি কিমান আছে এনেকৈ ঘৰ ইনকমপ্লিট নহত আমাৰ হিনুবিল গাঁৱৰ নামাত আছে 4টা আৰু টিলাত আছে একটা কমপ্লিট হোৱা নাই হয় 5টা আছে টোটাল কি BPF सरकारनि आमोलाव PMAYG जेनोखि न' लुफुंनायनि खामानि जादोंमोन दा बे न' लुफुंनायनि बेलायाव दिनै जों नुनो मोनबाय सार्भे खालामनानै जे जोङो मैयानिफ्रायनो जोङो सार्भे खालामनानै नुदों जे हिनुबिल बर' सिङिमारि आरो सरायखोला बे मोनथाम जायगायाव जोङो बांसिन गोग्लैसोनानै थानायखौ नुनो मोननायखाय जों नैबे मोनथाम गामियाव मोनथाम रिभिनिउआव जोङो हाबनानै सार्भे खालामदों दा बिथांमोननि न' लुफुंनाया ओरैबायदि जे जोंनि दा सोलिबाय थानाय UPPL आरो BJP एलायन्स सरकारनि जेनोखि न' PMAYG न' लुफुंनायाव बिथांमोना कारापसन खालामदों फैसा जाख्ल'दों होनदों
दा बे बिथांमोना जोंनि जेनोखि सरकारखौ ब्लेम होदों बे ब्लेम होनाया गासिबो मिसा आरो नंखाय दा दिनै जोङो सार्भे खालामनानै मोनबाय बिथांमोननि आमोलनिया दा नै जोङो बेनिफिसियारिफोरनियाव जोङो सोंनानै मोनबाय जे बै समाव बेनिफिसियारिया फैसा लायनो थांनायाव एकाउन्टआव माबायाव बेंकआव जे बै बेंकआव थांनानै जाय बेनिफिसियारि बिथांखौ खालि सहिल' होनानै फैनो थिनोमोन दा बिथाङा निजेनो बुंदों बेनिफिसियारिया दा आंखौ सहिल' होनानै फैनो थिनदों आरो चेयारमेननाव बिथाङा होनहरदोंमोन फैसाखौ आं लांफानोसै होननायाव दा चेयारमेना आगोलनि जेनोखि BPF नि चेयारमेन सन्जय मुसाहारि बिथाङा बुंहरदों जाहैबाय बेनिफिसियारिखौ जे फैसाखौ लाबोनो नाङा आं दा थांनानै लायगोन दा बेबायदि बुंहरनायाव बिथाङा गाव फैसाखौ लाबोआबालानो फैदों आरो बिथाङा होनबावदों जे फार्स्ट किस्तिया गावनि एकाउन्टआव हाबाखै होनदों दा बे बिथांनियाव जुदि एकाउन्टआव हाबाखैबा बे जेनोखि फिल्ड लेभेलनि न' मा गाथनि खालामनाय बे बबे फैसाजों बिथाङा खालामखो दा बेयाव अनेक साननो गोनां आरो बिथांमोना कारापसन खालामाखै होनदों दा नोंथांमोना रायजो राजाया जोंनि सालाकाथि ओनसोल बा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मानसिफ्रा जे नैबे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना दिनै नुनो मोनगोन जे कारापसना सोर खालाममारदों दा जोंनि UPPL सरकारा खालामदों ना BPF सरकारा खालामदों दा बेखौ नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा दिनै बिबेसना खालामनांगोन बिथाङा बै समाव गावनि जेनोखि BPF नि चेयारमेन मेम्बार बै समाव बिथाङा मानो नायफैयाखै आं बेखौल' बिथांनाव कुइसन खालामगोन दे मानो नायफैयाखै दिनैसिम बहुद न'आनो आद्रा जानानै दं आरो सोरनाबा जादोंब्लाबो खोरखि गैया दरजा गैया थारमाने बै माबा मोनसे गैया मुदा गैया दा बेबायदि अबस्थायाव दङ दा बिथाङा बेखौ गावो जुदि सैथोथारबा बिथाङा बे गावनि आमोलाव जानायखौ बिथाङा लुफुंनानै होनांगौ दा बेखिनिखौ आं बिथांनियाव आं दाबि खालामगोन শুভ সংবাদ নিজাকৈ বাইক এখন ল'ম বুলি সপোন দেখা সকলোৰ বাবে লৈ আহিছো এটি সুখবৰ হয় আপোনালোকৰ সপোন পূৰণৰ বাবে লৈ অহা হৈছে এক সুবৰ্ণ সুযোগ এই সুযোগ আগবঢ়াইছে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চেৰভাংগুৰিস্থিত ফুংখা এণ্টাৰপ্ৰাইজে য'ত বাইক এখন নিজাকৈ ল'ম বুলি ভাবি থকা সকলে অতি ৰেহাই সূতত বাজাজ কোম্পানীৰ নতুন মডেলৰ বাইক ক্ৰয় কৰাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব মনত ৰাখিব অহা 31 আগষ্টৰ পৰা 2 ছেপ্টেম্বৰলৈ ফুংখা এণ্টাৰপ্ৰাইজত বাজাজ কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা হৈছে এক বৃহৎ ঋণ মেলা আপুনি মাথোন 10,000 টকা ডাউন পেমেণ্ট দিয়ক আৰু লৈ যাওক আপোনাৰ মন পচন্দৰ হেপাহৰ বাইকখন লগতে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ এটা হেলমেট কেৱল এয়াই নহয় আপুনি আগতীয়াকৈ বুকিং কৰাৰ সুবিধাও লাভ কৰিব পাৰিব তাৰোপৰি আপোনাৰ পুৰণি বাইক স্কুটি ইত্যাদি সলনি কৰি নতুন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব সেয়ে দেৰি নকৰিব এই সুবৰ্ণ সুযোগৰ অধিকাৰী হৈ আপুনি আপোনাৰ হেপাহৰ বাইকখন ক্ৰয় কৰক অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 9101547892 আনটো নম্বৰ হৈছে 6003817191 ধন্যবাদ